no enu ye Nhyira TV ewo YouTube nti no wokwa na afi wode eye wo comment no e dia ba be pem making kan nyina e dia ma beta ma me nhyase kakra na meni nkoba kakra na de chenie infa stories bi asase ebobo edi aba ma me nko Argentina roda na meni nkoba from Argentina na search no winim sa branta ni di edi eye Giuliano Simeone ani ya Diego Pablo Simeone ne ba no akoda no ni bo ye pa na enkoba ebanie akoda we na Santrofo Kobi Sanse yatete sa sisi awoko Argentina yensu from kwa na yaso kampo de udi o hodada yaka players a obia was starting lineup obia wo eye number babo wo position babo dada and also nyame anim de say yaka players a Argentina players a wo mo standing outer obia akwa na set mo wusa ni jersey number da hodada the position and the hodada wo so no anka ho dabi enya de so oka ho onya regular starter e Argentina wo mo so na set other players obi adim no dada sa players no and so better on the anim ne Argentina man so ye player na we see akan na ebia wo slagi kakra so ye ho kokwasa kakra be so bi afa ho ba ba sport no esansa wo ba Europa wo see wo kwa Argentina ni Europa wo mu players pia day in day out no wo mu nimpo ni poye wo mbo mu modin ye pa enti onu Giuliano say no se akoba se wanyene no ho na bia wono eye atutwe na ase kakra ube usi ya drop na edi obi fufro e de bo sesa na Argentina etie entom de na setim ni de emu eye dinye pa eno eye de abanta na edi twitwa e wo dwumade so na no pe me ka tire edi ama na setim nkoma na ane abebo e na no pe sanse ye international break bada me ko bezo e ko di nkoma kakra na jefe bezo e banie sa yesi nema Carlos Lotti eye dwan kakra na de ntia Carlos Lotti eye dwan nema se nema na de anso tie na de say wake up say nema from ne ba na oyo okay oyo 100% fit wake up no de abanta ne be kobet yes the opinion pep yes anya Carlos Lotti kwa ane okọ bezo wo mo team ma yes pay for the p mo so mo nti de ma say asan say nema pe social media pa ya no apajan sam na social media no bi e ka ho ansam yes e ka me say Ancelotti any say ni pa kakra bi hu say nema pe say we use social media no the influence na woni enya starting lineup and say ya friend to the World Cup no which omu feel say anya the right means esa Brandon effort so enti anoni to only thing na ho mu wa Brandon aside that there wo so a fine player say na form ne ye we 100% fit World Cup no wo so ade ne beko ene ye name and some kakra if Brandon kati ade ebane na Marco Reus odon aye player who come Major League Soccer ana Brandon enso ewo na oni Jadon Sancho esiakan ewo Borussia Dortmund reporter mensaka say yes Borussia Dortmund ayo madin say wo munya Jadon Sancho wo mu epe but Brandon so de obetu Jadon Sancho for afo se afuto so de be mani nyina yes Abante ni ko teama wo mu eyada wonu Jadon Sancho won ko teama wo mu pe wonu Jadon Sancho ye pa na ene na beboa amane career no wasa relaunch no na etimi abra Abante ni ye pa na impo se ko base obeko Borussia Dortmund aso omisa se Borussia Dortmund boboko no ehia ne sa no mu pe ni ye pa ana but on de na adwiri mu de office Borussia Dortmund de Abante ne kwa ebetimi abo no Jadon Sancho ana afi Borussia Dortmund eye boboko no enkoba kakwan so Abranta ne de Marco Reus adi aba ego ayedwumade so Mamenko Rosmus Hollande na oye Manchester United player ene uko SS Napoli ho na Abranta no na catch na kasa wo se nyame anim ne wo free Manchester United akono wo bia so wasa na wase de ha no kwa ya se uko no ankasa ne ma wo free ma Denmark wo bia mu no wo bia mfi so oye player etsa so ko Manchester na mfa na wenti ba mo Manchester United dia ene na tese Napoli ana betimi aba na better osase dan kanyame woko SS Napoli boboko no ene manyina koye jama ne football no sisia wa we discover kind of football no Rasmus Holland wa player so betimi enya sisia do se ne ball na ba na oda wo ma se ye papa se ene manyina so etimi akoye edi ama no esanse okwaye no dewa wo ma sia gina ofel so ene dewa ball na sia ba na sia okwa Denmark wo ma na nkaja
Omi fi so head anye player bia no wo masanse omode abasobode no edi emana no yankoba kakran so a rosum solon ti edi eba ewo dwumade so ene anope mi ketire edi amam na fe mamenko Antoine Griezmann woni ye player de ma Atletico Madrid na sisi Antoine Griezmann adwane Orlando City boboko no eye Major League Soccer na wo beko eye July season ni ba na we ya ana abante ne beko make us players minyomu ni o na no da abante we na eye womu game womu Tottenham Hotspur ebebo ade ko bi sakati se yatete se we beko Major League Soccer Orlando for na ni wedding komo kaji we ka tell so no de sapa Atletico Madrid na ni jepa na impo wanya na adwe se wo ko ba bi sisi ni focus eye UEFA Champions League ede na nim so oboa wa sign contract ne kwa da na no time in fact no ada ana ye so fly at say okwa America wo kwa sign contract ne kama at so ba return na oba wodi team ni ba ba wo bubo sisi ni wi a ansa no obekwa watimi akọ reporter mensa Caicedo yesa banten se wo pese wo no enya farewell game kama but legacy a we January Atletico Madrid no wo sisu dia na fe wo si ni pipota se na be obi abehu sampa adwuma no waye dia ma Atletico Madrid embom edubra eso fi Atletico Madrid boboko no enti obahwe na fe ni farewell game no etime atodwa ade ye Antoine Griezmann reporter fi na kate edi eba ewo dwumade so ene anopai mikete kakade amana yesa Atletico Madrid fans na dwa Dentia Madrid the fans in Japan ya say wo so mo Barcelona game e so mo bo ente bia na omo bo Barcelona wo mo league game against Barcelona wo mo Champions League game against Barcelona na wo Antoine Griezmann na no da which team no adawa kuma so ye pa na say anka wo bako July mu ode ani anka twen wo mbo season ni bia na anka wo so akwa sign contract no omo se sa Atletico Madrid e bo matches nyina na teso no wo de contract wo akwa sign e Major League Soccer no in fact almost say adena bante na ye eyo mo ye pa eno ye Atletico Madrid wo supporters no reporter men say e kana ena no pay make tire kakra e de ma Robert Lewandowski a player at the eba Barcelona boboko no ebom oya Poland ni ba na wonim say Poland wo mu e wo game a so mo bo na ma me first matches ne kra enfama etan say wo ba aye UEFA World Cup no qualification no wo mu playoff matches bi etina ana tese ebesasia power na Turkey women Romania na ebebo ana Czech Republic ni Ireland ebo na yenya Denmark women North Macedonia na ebo Italy women ane Northern Ireland ebebo ni yenya Poland man no women Albania ana ebo na sa game no ana reporter mensa Caicedo sa etina da omubo sa game ni sekim no omubo wie na koba se women timan qualify ana sa omentimi answer Albania man dia ebusha reporter mensa Caicedo sa game no ebeye Poland man no game Robert Lewandowski ebo ediamo as a player esanse na sa team no ba retire club football kwa ana bante nani ebedi etire se ekoma se etina wo mu retire dia ana so retire dia na tell me say 66 goals ana bante no enso as ediamo ana 32 assists ana oye ediamo in 108 official games wo bodiama Poland man no and to kikani na di se dia na 98 goals in format ana onya ediama Poland man no ama frasa se ebompa Ediama Carton said, Tina, and Yama betimi akoye Ediama mo. Wo betimi win dia World Cup no. Gombe Kobi. So man ko World Cup ne dia. Abante no. Ne bobo e won na set no Poland no. Eno abana wi anesa. Ene ye reporter mensaka e wo dwumade so na mame ko Madrid Fiorentino Perez e president Adema Madrid bobo konam. Na yazi sia de woni Vinicius Junior esia no omadi nkomo ye pa sisi Vini Junior jatum second assess no obenya ye edia matchum sisi no yasi Vini no ofili kam ana bibia yo okay de masa boy sisi chama nya bibo team na nkata kwa de sisi de yo panadia yasi team no ma peda arana koda no esansa vala palo abaye no ene ma nyina koye de man Fiorentino Perez so yasi personally wona nkata ni abante na kasa sisi de yasi Fiorentino Perez ankasa ano no pusi ento ofana no wacha abante no say oh eniema say na ya pese ye ademanti isi ade
yes abandon in this season also taking now or contract session no edema Madrid no enya de say problem bia so ewom ene a reporter mensa eka ego edwumade so but me call the Le Blues na no the France national team reporter na mensa ka ne once Brady Bakola pra na enye ni pra na yeso ko France na nko oye regular starter this season edema France omu pro bia ombebo ezan so mu fi say PSG ejama koda ni wom no ba no ntentano ho na ba de benkuma fa so a jafe na left wing so one dia omu say fi say abantewe ano na nka so start edema na ja fofia ntota wakodi abama epra enso akwa abante akate ene reporter mensaka egwotumade so na openya de din ede Benjamin Parrot ana teso de nkoma kakwa ede eba na Benjamin Paul say yanka mo bia tell say wono na oye general manager edema RCD loans boboko no na okama obi atare say uba fan league ana masa eba da ben atasa fan league gan sisi ade wo mu prioritize Champions League da league na nka so mo bo wo mu so mo ho mu nkwate say PSG for kika league board ne say anka be party on komu game no wo mu sa postpone ni ade no mo say masa league na ya bo no France no sabe nya ba akofo de o ana nya Champions League ana mo bo wo mu ebo fan league an and is a wona wanya Champions League na oba o mo de sabe o for mo ho be wo say wo mo ntan PSG ana PSG for hu nya omu na mom na ade no ko pa ya say sabe ade an be de da wan fan to afito ento mo pa de nya de so mbetwe na so mo de mani hwe league in phone pay for no na jombeka ana mo so ewom na mom so mo ko ka say Champions League intino wo man just fix and pa de a nya de so mo de wo be he ayesa de no ani enko be kakwa so eba ewotuma de so Mohamed Salah enya de confirmation aba eno anyumire ana Salah de ba ese sisia de woni Liverpool bobo ko ne season no eba na bi ya enya de se oni wo mu ebe to so eye adwuma bi me sanse ne bo ni nyina enso apa na wi Mohamed Salah chasa in fact osum ne de wasuru ye pa na okwe senior team no wo mu slogan ese tell we never walk alone no eno ana odi eja team no Salah escape Caicedo. Oh, it's brilliant from Salah and still. Hello everyone. Unfortunately, the day has come. This is the first part of my farewell. I will be leaving Liverpool at the end of this season. I wanted to start by saying that I never imagined how deeply this club, this city, these people would become part of my life. Liverpool is not just a football club. It's a passion. It's a history. It's a spirit I can't explain in a word to anyone not part of this club. We celebrated victory. We won the most important trophies, and we fought together through the hardest time in our life. I want to thank everyone who was part of this club throughout my time here, especially the teammates, past and present, and to the fans. I don't have enough words. The support you showed me through the best time of my career, and you stood by me in the toughest time, is something I will never forget, and something I will take it with me always. Leaving is never easy. You gave me the best time of my life. I will be always one of you. This club will always be my home, to me and to my family. Thank you for everything. Okay, Mohamed Salah say club na dia season ba na we ya wagya anasa but dia chance club na still na better na kumam wade na busu nyina dia de omunim we never walk alone na the Anfield boys you know and afi dia say oba Liverpool ho na omusu enim into one dia na busu dia so na omu ye Liverpool for emom ne players no obi a wabakọ ene obi o bia na odo obi bia se kwan o mafa so ahọhwa na ma Mohamed Salah na chance trophy so no maje success so no matoke memory so no mo nyina wodo bibia se emom de season ni ba na wie ya nya de se oni Liverpool to aso what take decision we na ye den de man beta eja sabe yasin su twia mu a ejinwa entidia aya na enya aye no eno ye de Mohamed Salah e de eba e wo dwuma de so a ene anopay
ya kechire edi ama wo dwumade so away from that no mamenko aya Maradona ne ba ni dinadi Maradona Junior na wakasa waso kwa Napoli ya wo nipa ba kope wono na waye nkae dum wo Napoli krodia mu a obie nim no eno ye ne papa Maradona na osesense ne papa film no wahedi team no enya player bia tasa wono no wo take team na attack wona team ni dinani na so abeka ze player we di onima na Napoli Boboko no eya tete apasam was in a person of Abrante ne de Scott McTominay ne papa adwuma no waba bejo oye was say ne papa ye nyame a we Jesus Christ ono so aba enti we de eja oba ne ho kokro na ana say eya adwuma o Napoli ntino one day obebo Scott McTominay abaso ye pa esan so oba Napoli no adwuma na wa ye ne de in fact wono aya atenkwa ediman Napoli Boboko no yankoba kakwan so a ade say the legendary wanya ne ba bi enso eko Maradona neba ani dina de Maradona Junior enkoba kakọ no so edi tudwane Moses Caicedo central for ko bi sanse ya tete se Madrid ape midfielder na we available na no so we wono person ye Chelsea legend o entie bia wa winim no was Chelsea adwuma nani juye pa ana fe oba Chelsea se oba bebo Chelsea agidin entidi no onyanji wie enti on the focus e Chelsea any equal domain na enkoba kakra Abrante nso ade eba Mexico sisi anse womo so ewo Azteca stadium eso mo enso ebiano na omo ne Portugal na set team no ewo game but eno ada Portugal for no akwakodu atese omo so ekwa Azteca na ene omo so Saturday game no etima baso na fi Madrid stadium na no eho bia bebo matches ni bi ho na yeso ukwa Madrid sa Madrid dia ukwa sa chat GP no omo yuso chat pa na doctor ya wada screen so Nitin enso edi Izie Gonzalez wono Madrid nutritionist atasa sisia de wone Madrid nya adwuma biem na ono no oba beka so say duru baby Madrid players no wono say no say bia omuhia supplement eso omde ma players na omakwa komia omo boto charter no ma bisa so ye player say na ni weight sitia say na wono so no ni height sitia ana face no ni blood sample no test and blood group ni say na niama kakra sitenti no wo ha supplement ben ani amfama no na chaza charter kire na omdiama sa players na buzia reporter men say kai say sa charter niama ya bi na omdi makele ni Mbappe muntie ni ye yesi sa charter niama na mami kan eno abi na omba no mabisa say supplement ben anom fama kele ni Mbappe na Mbappe nso no msa ne be ya ebetimi abo esanse na Mbappe nso epra yesi Mbappe pra no sa de na omo so ayaya tibu kotoa enso apply eno so the same thing ana tazo mbisa chata Rodrigo Goes nyina eno so ebeba na yes ade ama Mbappe ne entourage ni buafie pa yesa on say Mbappe yes say anye ne no mu say Mbappe pro Madrid team doctors no mo identify say Mbappe pra no atebaba pa yes Samuel be December ano mu say Mbappe epra na omo nkonkoye na arama test sa arama test no mo koye no ni nine fa no mo kokoye arama test no plano sa na hebenkum madi team doctors no ko twa scan ba ya omzo Mbappe hi ni kotojonim wo betimi abobo sa nkrofo no ye mistake na nka sa nka benkuma na nka so mo he ano mama Mbappe abobo sa no mo de chat ano mbisa chat sa na Mbappe pra no aya kase na yesi Mbappe entourage na dwapa sa na madi de panka mo doctors akase for po minimum adwuma ana sabio omidi sanze munu sa no amo mataye pa amani se Madrid ukwa na ko mutim doctor ba ko de 2 years ago no muja ne kwan kra na doctor ni din adi niko meh reporter mensaka ya sa o makwa akofo pen na de naba se omra mebo ama tese Madrid wo muso team no eba na medical staff na ene man ko yefama ma na ye reporter mensa eka Juskunde enso kasa Juskunde se one day wo hu abanta de din edi Pedri se bono wonim ni boye pa wa ya den kwa ba asa dodo na nse de hu ni bo na wonim bo na tese other players na ano muso edi omo hu koma na ye koma kakra Juskunde edi eba makeka weke so Manchester adwuma ye no yazi se no eba ne kotisa wo mo asolese mienu pe na ese wo mudi edi eyini pa Luis Enrique ana afa Julian Nagelsmann we ye two coaches atese sisado omo hwe omanim Oliver Glasner ne Marco Silva mane ade ne nyina de wo mudi ne akwakwada enkoma kakra ne Marquinhos so yes we pra entomo friendly game
again France no afei no mo we say bia brante no betimi aye okay Jean Drasin ene Max Ebel say yankamo bia anta say Michael Olise on kro ba bia watena team na tese ene man so team abo Jimmy Carragher as Liverpool kono okona be hagene esa say Premier League no e di kan hwere kese pa dada a tese no ye Kevin De Bruyne ana ma brante enso esa ba be kontino e ya de be hagene ye pa no e ko be kakwa so a etoja e won krofo amanso e na no pede esa won saka ana meti apro wo dwumade so bada yamfa sida ni bi enfoma